Umurebe wa TV Sto Murunzi nakutanjera wasiba kurunji eshazaba ibiri ziciro neshaha eyamakuru gitagacencira gutakurundanira izoberi ninjaga kuseho butuno kurgaha kashozi boma umurembo urwambara kandi urkuzaga kuseho ndi Elias Ritugusarizoba nizoba ryurwo kubanza Ebrabri na bitano ebyo kwezo kwa mukaga umwaka ebyo kwezo kwa katano umwaka ugwe 2026 ntaka kuretira makuru mbwijire reka mbanze nkoreke bikuru ebije bwebembiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho refined fortified blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love omugacencire kireki Honorable Obothoboth yaryo bwa speaker bw'ishenjero ry'12 Honorable Thomas Tayebwa niwe yabo mukwezi we abeji batandika urushomo rwa tamu ya kabiri abazire bashabwo butera ricera ahabwa Ibora mutukonyere kurora ngo abana bano bagaruka umbayije batandika itamu eno Oktomu nkore kiragiro cha trade order enje zitarukikana n'umutindo zashenywa muri Kisoro municipality emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho refined fortified blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love kare nyongera kutanjera omakuru gitagacencire agutakurundanira izoberi urkuzaga kusyaho ndi Elias Ritugusa abazire omu district ya Kagadi bashabwa obutera ricera ahabwo budwire obwa Ibora ngo bitu basindica abana babo baze kushoma gwabo kubatamu ya kabiri ni inkuru munonga akushoma kwabeje Kagadi ni district ya Hansharo ya Uganda na Congo kandi okubarako kw'endwara ya Ebola mu Congo kikaritaho kwerakira kwango omu bantu ba district G bitabe by'amagara batiremwe amani mingi okureba ngo bagitangira omashomero mingi gutahikamo twashanga batireho imyanya yo kunabiraho ingaro kandi nabagira ngo egineshonga nkuru munonga bayizire bayitika bagati tibakayizire kurungi kikwetagisa abakubanturura almost a half eyabana betubanabo bakyale mu byaro ati hano tukusaba nti abazaire muleke kutina oburoire buroho yes nekya president aine bimwe bya hakaine ite tukene chance ngo isomera amasomero gaitu akyagalekereho ntumanya nti paka ngeri bakurwanisa neito ngeri tukurwanisa tujya kwataniza uruire buhwamani kandi abana baitu basome kurungi tugumize mu nsoma kurungi tutandikira kurungi baitu kandi abana tabakakanyira muno nga abakurwa mu Western Uganda especially harimo abakabusa kurwa mu abwisa abakurwa mu Congo abo tibakayizira abo kiragiro babagambira soka balindaho katoito baitu turon tutandikire umurimo tukusomesa aganda amashomero gatebekanise n'imyanya yakeherero n'ingash isolation rooms okugira ngo barukirogowe no bakutebereza kandi abandi batahone nkora yotira na hihi okugira ngo abana bareke kwikana temperature gani enu tumejaringa temperature z'abana batukusanga ziri 37.5 aho twine kubanza umwana kumuteka mu room muno abanza ikale like for 30 minutes then tuonge taking temperatures torore tutekereho campaign ya tonsemberera ndabareka kurekanganira mu gap tonsemberera egitutekereho na no kurenga ukurora nti twayongera kuleta entebe zindi because no kutekaho structures zindi goze ziri temporary
kuranti abana twakuriyetinga more room. Abamwe nibagira ngo umubaro gw'abana batandukana ubuzabuza kandi tabari kumanya yabe cyaretwa Ebola ningasho kubara sento mu bazire etamwe no batamu nkuru muno hari abazere bakoragura kimanya ngo kuba niho kusomesa kwenyine kuba habamo n'ebintu nkamoko abako sade tamu tabamo kusomesa sade tamu ebapiwa revision no kore bigezo bya kamalirizo ntandika yabara tiberi nongi titukumanya hakiki habwaki baitu tukutekereza rundo babo bigambe kwa taine na kureza abana byetago abo kuba masomero go nambaye tugenzereka kusingo bwingi abana tibali okurunga actually bakuzoka abantu bali 15% 20%. Mukuru w'ibyo Gesom district ya Kagadi Beatrice Mbabazi yayihananiriza amashomero kutomu gukora SOPs okureba ngo barinda amagaraga abana tukuterera abakuru b'amasomero nyo nambali mukali kuranga mateka standard operating procedures abana banabo mu ngaro abana bane sabuni kandi no kuikara ni murora abana ngoko bali nabuli tukaba tukibagambireho kuri umwana yatanaka umwana temperature zagenda haiguru muno ogubangu ku reportinga mu health team niko kuranga twasobora kukabinga rundi kukangiza hayi ureyo no Ebola amasomero tikajja kukingwa amasomero cyari kurungi twagamba n'abana muno abadde tebane bali batane bata begendereze abantu bebakutangana mu muhanda nabo kikuru omwana tatana muntu akwata mu ngalo yo mwana yukankuhimbeho ebyo namana magambire behale no mutu atakumanya no bala mumanya batamusembera ate butera kajambo full stop amakoraga gasha kwa Thomas tumwebaze webare Thomas tumwebaze erizoba amashomero gahumuruka umubutongore ahabwa orengo rwa secondary hamwe na primary okwetorori hangaryona konka aho amashomero gahumurukira hariho oburwiro bwa Ebola kandi abazire bashabwa okwatanisana n'abashomesa okurango barwana soburwiro Tuhaiko mu mashomero gatari gamwe na gamwe okureba ko abeje bariyo no bahumura kandi no kubetebekaniso kurwana sendwara ya Ebola abo kabashomesa bo betebekanise tukijaho esande nyumaho twayetebekanisa bari ready kushomesa abana aba kandi tukatandika second term kurungi munonga icyo tumanyisa ngo abazire twena tube alert atengana matazi korije yo ntujya kugambira ngo nabe uza kushanga tutakwata mu ngaro uza kushanga tutabasa kwatagana abo kuba twegezeho gukora social distance kugira ngo ubundi atakagera inshonga yabaho ubundi umuntu bya Ebola kandi nanyenda kushaba abazire na benshi twena tugezeho tube alert na staff wagera ahitwa suspecting anything ningasho mu rwiro umuntu utwareba yagera signs tugeze turebe ngo nawe twamu reportinga immediately arizoba nashemerera kushanga nkishemero ya Uganda matazi batuteraho echo kwetambira Ebola kugira ngo abana bitu batakakwatwa indwara kandi to bazira bijo tutakasigira abana abashigara hakushoma indwara nisima administration ni nsima na n'abazire kuba cooperative haruha amashomero gatandikiraho kushomesa kandi abazire basha bukumura kisabe cyo mu bwire ngo abana mwaba sindika y'isomero batakagenda bonka nikabe kiri kirungi watwara umwana y'isomero kamwishyikizayo ito twetebekanisa y'isomero tuyinoho akunabo mu ngaramizi garo na sabuni sokane sabuni ujiteho umungaro hikemu kandi unabe imibumbi mingi ningashi utakagira utokazabaguza ubundi speed ukajyango wana bako naba unabe ukigendereye kamugezeho muri leta abana mu ishomero tubarane kuri ine bihimba une byo kurya une motoka zikoza kutwara abana uyizuze lete twaraga n'ishomero umwana azayishomero muhabuzi abashomesa abashomesa ni ntwara umugishogu okubahabura nko kutwikiriza gine ngweje netamu eyo kwega gezaho okucuru kubasika orebe ngo cerebus erkuba netengwa kushomesobwa omutame yakabiri wagiheza kandi kucara yetengese ukwata ayitame yakashatu na munonga nkabe cyamushanga ndakwengera ukwabura abeji kandi ni mabakundeba kugira ngo muzire afiriye munonga yakuteka musente kandi waza ishomero
mbona banyenda kushaba nti utekemo mutuma gasha kwa Senyomo Gideon webare Senyomo Gideon omukuta omunkora ekiragiro echa trade order erizoba amajaga tarukikana n'omutindo gona gashenywa omuri Kisoro municipality okunuko municipality ya Kisoro ya Siberi yanga obwo abebembeza har municipality barukwatse ekiragiro cha trade order abashubuza bamwe basima umurumugu bita abandi basigara barkwetombitira government ngo eshemerire kubanza yaborekaho kuza ku garaji y'ibyiruka kuki bayikuraho kandi ari garaji y'ibyiruka yemerewe no mu tawuni bari kugira ngo ahandi barayishira ni hehe abandi bajumerera municipality kufaya bashenya batabamanyise mu buhandice alo kano kanya baraje barasenyura kano kana mfite abana nk'umunane ntacyo kurya bafite hano nabona gahunda imitwaro ebyiri za buri munsi ni gupuraninga wenda nabona sente kubaka alo gavumenti ya Museveni irananije none bashaka abaturage baje kabano bawe bakoraga capati barajaye so batandika gufata imbadi ya kwica abantu babuze imirimo bari bavuze aho bavugiye ngo barenda kudusamburira babuze n'iminsi tarwanyura mu wiko ko igipapuro bacimpaye si nyuma y'iminsi 3 zishize inyuma so hano giye kuba mu gitondo barambira ngo barenda kuza gusambura none nabitse ndakora n'amandazi hano ndi gukora abantu bagahesheje ko igifoto no kugitamanya igiko cyapfuye Gerard Nkusi tourism operator we yajumirira government okushenye chapa echebyo burambuzi kandi abiracashurire myaka 5 there's a program where they're demolishing like sheds on the houses but it is to our disappointment that the municipality officers wake up without a notice and then they demolish a signpost which is not a shop, and this signpost we paid it for 5 years. So we paid for 5 years, we have not been given a notice, and then they wake up and they demolish. So we want to know, why do they have to wake up and demolish something that has been paid for? Gushenya mazuga bantu mwabikorute imare mwane kuyikora muri kugira to municipality kare municipality yacu kare muri gushenya mazuga bantu ngo itone yakuze mwende kuyasite mwabikorute bari kuva Kisorobera kuyihanduza site kandi imihanda yarabananiye mutandaro ndibyo barakangari sande government bari kubahereza bakira mu mazu wakoze imicuciri kuja mu maduka g'abantu bafite amaduka gaboneye abantu ngo ni Uganda nchani Gloria Businjo town clerk wa Central Division we ashobora government kabanza yabahereze 2014 okuba babishenyire bitubayanga kuko mwarabyandikiwe abantu bose bafite ibyubakwa biri temporary ubu munsi twatanditse kubivanaho kuko twe twarabibabwiye kandi twagiye ku muhare wa Kisoro Kabare na Main Street ndetse na Kivengeri Road turi kuvanaho ikintu cyose kiri temporary. Gloria nagira ngo mu gwo kubishenya nuguza kugumizamo okusiyo bwihangarira terero mbyo kombeka bitagira building plan. Ibyo nibyo twaje gukurikiza. Ibizimbe bidasa neza biheruka ka paint mu myaka nk'icumi ishize nabyo nibyo twaje gukurikiza. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire ejo niyo mbera eyasiba omuri Kisoro municipality webare Kate atuzarirwa muri witwa TV Sto Murungi ni nkusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West turiyo makuru agacencuire konko nchirize mbase kandi impumuraho kace ningaruka n'amakuru agande agarukurataho nagakushyibwaho Movit all day toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. agarukurataho oboth yaryo bwa speaker bw'ishenjero ry'ikuminibiri Honorable Thomas Tayebwa niwe yabo muhwezi we ahabyo bwegese
bwa omuzire n'omushomesa nguko nagamba nahabwo ekyo iwe waba oryokwe orebe ngu nokwatanisa n'ishomero kandi abashomesa nimwe mwakire abana gye mubatwaze gye bagire friendly environment ako abana ko kubayora gye abaganda binefumu ngo omwana bw'omuyora bwakura mwenu abana abo mbayoreje abana abo mbakuzeje abana abo mbegeseje mukwatanise n'abashomesa obuhabuzi ahabyo bwegesi bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buli ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumba nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Bagen Nursery and Primary School ishomero rya Dena Boarding ahabwa bojo nabishiki hato mu myaka 5 abeji bitu basinjire bigeza higuru munonga nitutungure talenta zabeji omusoka academy yitu aharimu ba coach abo mutindo manye no mupira kina bari kutwepimamo otebirwe music dance and drama nebindi Bagen emico n'edini byona nitubifaho ebina no buraro byona nibyo mutindo kandi nibihango abana tibari kufundirerwa ibyo kwerinda birya higuru Share nibibasukira bazire emitwaro 55 ahabwa boarding okwandika beje hati ni kugenda omisho Bagen Nursery and Primary School ya Ntonde hometown esimu note mujanje note 3 kinana nemwe chenda neina note emwe. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Kitagata Farm Institute. At Kitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those
with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. ebyokwome kabyonjera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira ebyokwome cyesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mbwena bombe cyana ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakwesa technology rispiria eco nabyombe cyese cyangare nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tukinda abantu bingi abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka sheshe karonje Para siya Rose spring na Rose from Ejini biti Tokuro bisas mukasheshi Nikukuna sajingo mchirochuna Renko mwerere n'ubufaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwema Resform insiye biroto birunji umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba umwora nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha kuruga mu nshozi za Kinchizi nitaka ryo rwezo irya Kanungu habire hintekate ya mane yatandikirwa abantu abino mwete go kwetungu tindisho ne Kinchizi Development Finance Services Chidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandikira yo kwetungura kurabira muri za Roni Seed ko buhinje no bulisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twin accounts nka individual fixed deposits school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamirambo okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email chedefisa sako kare twabarukayo okumbutumwa bw'abashubuzi twagumizamu na namakuru agacencuire agecwekeci district ya Ibanda erizuba yatandika campaign eyo kugaba obutimba bw'ensiri okuruga omustongore cy'byamagara okuheraho omukutangira umushija gw'ensiri. Kampeni yo kugaba obutimba bw'ensiri oburukwingana emitwaro 18 kakaga na 4 yatongozebwa office za division ya Bufunda kandi yayebemberwa RDC Godfrey Mbetegerize hamwe na byamagara bawari munonga rahanga azunye okugaba obutimbo kwakorerwa hari buri cyaro kandi okurugera hari mukuru w'byamagara Dr. Julius Bamwine abaraganyirwe mu bahereze biro barukuhandikwa Ibanda tukatunga obutimba bukwingana emitwaro 18
na kakaga na bina tukuza kugaba kandi amaka agutwe expecting kutunga butimbo obu nigingana emitwaro mushanzo n'enkumina ago gahandikirwe Minisitiri by'amagara kutandika okugaba obutimba bw'ensiri nikiza obwanyuma y'endwara y'omushiija gw'ensiri okutwara amagara g'abingi omu nsi yona kandi omu Uganda abwehuriza okurwanisa omushiija gw'ensiri ogu habiireho okukyendera kw'omubaro gw'abantu abarikufa kandi omwaka gw'2024 n'en2025 abanya-Uganda barikwingana 2,296 nibo bafiire okuruga aha 3,592 abafiire omu mwaka ogw'enyuma. Kandi ngaruka nyanandiriza abantu ba burijo obutimbo obu bukozesegye kandi batareba okwetambira nukukira okwerinda nukukira okutambira kiza kuraguza twenda abantu batunga obutimba babukorese okwerinda omushuiza gw'ensiri oshanga bamwe batunga obutimba kongo oshanga nibabukoresa kubi bakubukoresa kurunda enkoko ekyo n'ekintu kimunomo ahaba okutongoza okugaba obutimba obu RDC Godfrey Mbetegerize yasiima gavumenti ahaba okufayo abantu bayo arikworeka ngu omu bwire bw'enyuma w'abantu bakaba nibafeera aha mukyeno mu Uganda hati abantu bakwetombwita ngu eby'amagara tibiri kurungi byokubareberera konka nyowe nk'omushaija mukuru rya imangu hati turije munonga okukira okutwe turi omuzanshanju omuzankaga omuzakinana gavumenti egitakizira Beti ayoreka okukwatwaho ahaba obutimba bwagabwa amisho ganye nigarebaje gani upora abantu bagira mwateretera obutimba bwa mini nalo bugufu kamera bawureba oyirebe byona abantu begesebwa kuba barakoresa obutimba obu gasha kwa Timothy Mushabe gokukahanika obundi kuwakuba ekitande ky'orukuraraho kitine nkondo webare Timothy Mushabe omu district ya Ibanda nabwe okugaba obutimba aho mu rurembo urwambara nakwe kwatandika omu businze kandi abatura baraburwo kubukozesa gye okutagira akatimba kona kasisikara okugaba obutimba aho mu rurembo rwambarara kwayebembirwamo abashaho bebyara ebingi bakumanya nk'aba VHT abantu bahwereho abebembezi bebyara ebi kusima gavumenti ya Uganda abokufa abantu bayo twebaza abantu bargazi abantu bagakoba ward number rayona abokuba cooperative kandi tubashaba ngo obutimba obu obwabahirwe rizoba abamanu mu butwara muza kuburisiza mu enkoko mu bukozesa kubi obo butimba n'obwanyu kuburaramu kwerinda omushuija gw'ensiri na n'endwara ezindi bazini bashaba ngo nigomora gafuna katimba akatwara kakabika akakoseje aho kwata doro omushuija gw'ensiri gavumenti abahira obutimba bwabusha abantu bashaba ngo kubabutunga era mu kukosa omugasho gwabo omutura okuza kutunga akatimba baba nibabanza okumushoma izina oba okukozesa ekyoma ky'akanyabwenje omu bicweka bya Kisenyi na Kijungu oku omurimo gwanja kukorwa munonga aba VHT abamurundi ogu bantu bahwerwaho abarinzi b'obusingi twafuna omugisha Ministry of Health yatsindikira obutimba twatandika shaha ina okugabira abantu twafuna obutimba bwababuke abantu bingi abantu bakira obutimba kandi n'obutube tusapozi kufuna nabwe tukwisha enga gavumenti etukoledde era twabayigiriza bulungi okulaba nti akatimba kalina okusulwamu sikateeka wali n'owanika ensiri ne zikuluma ate n'osanga omusujja mu kitundu weyongedde famire webeeramu abantu 6 tubawa 3 webabeera 3 tubawa 2 kubanga gavumenti erina sente ziwa buli omu akatimba
natungo ubutimba nabutunga mu bushatu tubwine shonga tine shonga yona kabo butimba kutambudde bulungi ububiroko kyokka ekizibu kisoseewo kw'abantu nga batucyankalanya tulite tumanye ekite kibaddewo Please let us use them so that we prevent malaria. Let us use them. We shall get the old nets that we have on our beds and we put the new nets. Omukinye kijungu abaya bana beje nisa endanga muntu omuntu kuza kutunga akatimba ehuru eje kuja bebembezi yahendera erizoba abatibi West ndisenyomo Gideon na Ali Waiswa. Webare Senyumo Gideon kandi hati n'obujunanizwa bwawe ukureba ngo warara omukatimba kensiri. Reka tugumize mu namakuru hatwireho butikirizana omakagabarisa omukurwanira 13 ubwe bari kugira ngo neze nshuma enshungezi ziryo muri Rwameramera Kinuka mu district ya Ryantonde. Abe by'okwerinda mu district ya Ryantonde batwire omuhuriro y'okucondoza oburugo bw'enti 13 eziri ku rwano rw'eka ya Spiriano Kabera na Jore Murombe omugombora ya Kinuka mu district ya Ryantonde. Ati RDC na polisi berete chapere cha koti baswara next na pire sakuzuru yabana bakomida abana noreba tine kintu kwasa kubugamba abo kuba bo bakabacuzinga kwiba konka ko yabe na ronda entezi bibire yayeshanga yo famu yanje yakora ki yakwatarana mu nezanje no cyayi na kire cyasera abekente bataje mugara kanete ye kabaje muire katarushuma waje muire karo abuki bataje mugara bwanyuma yo kubarukaho ubutikereza n'amatungo ga emishangwe kayika no mukoti ya Ryantonde yaragire ngo aradisaz baganiso mu mateka bezawe ezo hati nentazo bezironke kizibiti so hati kizibiti twakihaho twakigarura mukama wacyo so koti yasezeo yatekaho na cost ezo bero mazhura 28 million ente mwegarure Kabera enti 12 tuzigarure Jole Muromo ni kote mbere enti 12 omushinja ukakajya mutika zaranze yafire ko tutegibaza ko atararipotindire polisi agando makuru ngoreka nguzumwa hantezi abatura bakaza Spiriano Kabera nkempano nkoko abajuruzi bari kugira nyo kukira munonga nangwa ahante za sipeze zibatwara entibire zagenda ngabo na mpuku yogo mukuso waragagamba no wahatwire nawe intakagitereza umudabana kagitereza yagihereza sipi yamuhereza ntugimanya na nyina yero kandi akagaba kandi engabo ndije yagenda akagihabwa mukuru we Benoni Gasana Steve ente nyinayo eketa hariyo mu ranki nambisha nyinayo bakabageta rwiraro ntugimanya neisheyo ningimanya wente zibatwareza sipi yo kumanya hone ngabo namwe n'ikimanye kirinto n'ecyuka nyina kagabo akambitse 13 nazi bagaza zona Kabera yatwara hemu Jore yatwara basayingo bakobwa twasiga Spiriano yahebwe ntemwe rero Jore yatwara enti 12 gasha kwa Sande William webare Sande William kangaruke mpumure ukace ni ngaruka n'amakuru agande. And that's it for today. Till the next episode.
bando like a daddy bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Omara kurukagomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kureba nyamishwa na zone 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kuri byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa mwije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babunga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasi nse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana mukaga. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo? Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Hati mchara. Wanje mwami. Numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ebintu bikiri kubi. Abo bashota kutwara icweka cha fiza y'ishomero rya Junior. Rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje, abo acita kushashura ntukozesa momo. Naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi. Konka nabona basa kushabaroni ya fizi. Obwe n'amashomero gacejumbira muri basa kwangura school van. Namazuma, singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji. Tunga binji ahabwa momo na van y'ishomero. Abo kwejumbiramo. No basa no kushabaroni ya school fees. Echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Feathers sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyinji ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nko mukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV.
There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Yuko mukahumuro umakura gacencuire ageshwe gacite cyaha muheru Right Honorable Jacob Oboth Maxon yatoranwa nka speaker owishenjero edi 12 kandi Right Honorable Thomas Tayebwa yatoranwa nkomwezuwe konka mukuru wihanga yarabura abanya-Uganda okwetantara urwiro rwa Ebola. Aharshahi nazakasheshe mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni yaba yashyikira hacisha ikororo okureba kuteza akaruru ko bwa speaker kuri kugenda umisho nabwanyuma urushitama rw'ishenjero ry'12 rwatandika kandi rwaba rwebembirwe Chief Justice Flavian Zija kandi ugiyatandika no kushomera abanyishenjera amateka gine kuratarwa nabwanyuma ugiyasha baba babina amazina gabakwenda kwesimbaho kugaherezayo kandi amazina g'abantu bashatu ngo gahebwa yagabagara mu Honorable Norbert Mao wa DP, Honorable Paul Mwiro wa NUP, hamwe na Honorable Jacob Maxon Oboth wa NRM. Okutera karuru kwatandika no kushoma amazina kandi abanyishenjero bitani 16 nabo batera karuru. Honorable Jacob Oboth yasingura n'ubururu 81, Honorable Paul Mwira kihayo bururu nkaga kandi Honorable Norbert Mao yihayo bururu 15 bwonka. Bwanyuma yo kurahira Oboth yahayo kugamba kwe kandi najera ngunajya kutwariza by'abanyishenjero bona. Accountability begins with us. In the next 5 years we will hold the executive and other government bodies accountable, but we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. Ogona yayongera yashabokisha juko buciko bw'ishenjero okore mirimo yabwe hamwe no kutwariza kurunja abakozi. An open parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent and open parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. Honorable Both hona yateza karuru ko bwa Deputy Speaker kandi kwatandika no kwaya mazina gabo bona babane bendente beji ababa barumu Honorable Sara Aguti okurga Dokolo District, Honorable Nakato Asnanso Woman MP wa Hoima City hamwe na Honorable Thomas Tayebwa kandi ababona babagamba hona baba bine kubatorana. Honorable Sara Aguti 14 votes. Honorable Nyakato Asnas, 45 votes. And Honorable Tayebwa Thomas, 457 votes. Nabwanyuma nabo babatera karuru kandi okutera karura kana ko kwatandika no kushoma amazina kandi Honorable Tayebwa Thomas yarangerwa nko musinguzi no bururu 5 na mushanju, Honorable Asnas Nyakato burura na 5 kandi we Honorable Sara Aguti obururi 10 bwonka. Thomas Tayebwa swear in the name of Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Deputy Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me.
have often reminded us that leadership is about service to the people, not service to oneself. That principle remains our enduring call as legislators to legislate, oversee, and represent the people of Uganda, with the people of Uganda always at the center of whatever we do. Ebyo nakubyahwa mukuru wihangana yahayo gamba ko kandi yasima abanyishenjero abo kutera akaruru kabo mbusinje. Leader, minister, member of parliament of the NRM, the opposition, I can't control them. They can do their own things. But for the NRM ones, I really demand that you go back to these parishes and you say, where is the 800 million? Should have covered 800 families now per parish. And in the manifesto, we are going to increase the money. We are going to make it 200 million now per year instead of 100 million. So therefore, as of now, if all of you do your work, when you go back, call all those wonderful parish chiefs and demand data on what has been happening in each parish and each ward, because in the rural areas, it is the parishes, in the towns, it is the wards. President Museveni nabwe yagamba handwara ya Ebola. This money must be used to deal with poverty and jobs, and there is also money for infrastructure. Money goes to the districts. Some of the people were arrested in many of the districts because the money for the roads was being diverted to do other things because of corruption. So therefore, I want to inform everybody that all this time I've been monitoring, and normally I don't want to embarrass people, mature people. I talk thinking that I talk and act. I don't just talk. Talk, put this money on the ground, struggle. It's not always easy, but fortunately we have the money now. It's on the ground. Let's use it to get our people, all our people, out of poverty. Amakuraga gashakwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza babebembezi abegombora ya Nyakishana mu district ya Buhweju nabo barayizubwa kandi bashabwo ko abantu batarukushorora. I will support and that I will support, uphold and uphold the Constitution of Uganda. Bwanyuma y'abebembezi begombora ya Nyakishana okurahira mu district ya Buhweju baragana isokorera hamwe kandi bakashakira abatura begombore ryo kurwana soboro in the sub-county of Nyakishana, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda, and that I will, to the best of my judgment at all times, when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his or her success in the office as by law established. So help me God. Simi na Munonga district iti ya Buhweju abwa support yo kubane heze gombororeji obubintu ebiturukora turi almost emitware 3 twaje maisa ngogombora yito eriyo neza kwingana nishaza. So cow, I'm aware if you check the hazards Nyakishana erebi yashabire kugira ngo gomboreji echendeze bo nkegombora mazima twaza kutandika kurunji twakora emirimo yitu nkabebembezi konka nimbashabo kwatanisa kurango twakwatanisiza hamwe nkegombora kitwabe twine tukikorere hamwe nkabebembezi.
abatwara entebe y'obwa speaker na deputy speaker barabaho batine cyakanisa aho Robert Muhumuza yaba speaker kandi Peace Cyumugisha akaba umuhwezi we wakansuwire kandi watoranwa mu kansensia ya today. So I really thank God mwene mazima mwebare mukama simwe obasize korabye mu eki shemererwa kandi nyenda kutwara okushemererwa aharuba kansara batahi banje kandi ukicera munonga obunanye simbere nawe abwo kumpa omugisha akankwase bendera. abebembezi ba district barabura abebembezi begombo regi okurwa mu ntaro bitu bakakorera abantu obwe barukwatanisa. So tumanye mirimo yitu tutakahundana n'abakozi ba government ningo muntu ayije ka what chief nabani nyenda yo amajuta atine ubugiye akukota budget injiri so nkaka ukuya tugambera twatagane jena n'abakozi ba government. Umujenyi mukuru yashaba abebembezi ba district ya Buheju okorese birunge biruhanga yabahire inkefeza hamwe n'itaka ryo rwezo babone kwetungura. Buhejeje nirengere feza eziramura value no budget yesento munsi yone efeza nubarugirira feza yashobora bamora kumenya ngo eshiringi nezitoweta dola nezitowe ubwo no bugiga uburuhanga yashira mu bwine buwijita kalyayo kitakwera yorenje kiruho egombora ya shane nemeruka 12 erume byara 54 kandi erume abantu barukurengo imitware 3 omugani babembezi bayigiro kwerinda entaro n'emuhondano babani benda kwikiriza emyoga yabo ebi bigamberwa hakurayiza abembezi ba Kamwenge Town Council. Of the laws of Uganda and that I shall promote the welfare of the people of this town council, so help me God. Mugisha Richard omubanda barayizibwa harimo ba kansaro kurugwa mu ward na za Town Council speaker no muhezu we otiro nabo buciko bwa executive. Bigendero bitwishikirane political ngufatana na technical wing abo kubito political wing ni tureta entekateka zitu then technical wing zakira twatanisa tubiteko mu nkora nabo cyo twatanisize hamwe tine cyo rukore makani nyina masonga abo kubenyi masitubisire mu ndano bona twatanisize hati ngo twisa kongera ntugumuza mu twatanisa na ba kansara zo kuzekere mu rukata mu kanso kandi batorana na basipika kandi barahira so kiri kushaba bebe ndimo kandi barahira izo no kuja kwatanisa kwa kosa Kamwenge Town Council yitu twarango kuti yakora umurimo go yabo ko baroga mu metacte n'ibindi beragiro igere karoro za kansara igere karoro za technical team so n'amasiko bakora imirimo yabo ngakora yitu with our guidance because we are technical person Town Council tuneza kurakona kandi nyinshi ba kansara bagizirengo bine bigenderwa bitari umwe na bumwe ebyo kureba ngo abatura batunga ubuhereza mwebembezi etawuni yitu kugira ngo turiyo nturubira turonda municipality ndeba munonga ebyengudo bitfainge etawuni yitu abo kuba ebyengudo ebi omutawo no muni bituyamba kugira ngo ebyo kuriya byane birugo mbyaro ninga business zone zikwisha engudo zazirikilia buri kimwe nkibashirije kwanje ninyendeza ningambira abantu ndukuba manyisa twenda kutanikana yo mwago 2016 atunagumye kurengo twakora ikintu cy'umutawana nuko twakora entunguka ya inshonga ya Kamwenge kutunga municipality na yagambirwaho gasha kwa Juliet Charsima na Anthony Twine. Mwebare abanyamakuru bitu twagumuzamo abahinji bo mwana muri Mutara mu district ya Mtoma baterire government omuranga okurwana sekizu bucembazi yo kufuhira romani eyebicipuri babagambere bari kwakire bikoresa ebyo mwani okuraga district ya Mtoma. Abebembezi mu district ya Mtoma baterire omuranga abantu kugaruka kora bwanyuma y'ubururukwa bita abantu nabo borekero kwetombuita ubwo kweyongera kwembazi y'ebicipuro mu ihanga babagambira kutongoza project yo kwatara w'abahingi bo mwani bita nabo bashabirwe kumajo mwani tuze gukora turwo muturo tugojegire abantu baza kwitwa roni
umushayi nerono mukamwana inerono mwana inerono mwana ubugana bashana babarenga hata maturonze nebyo gusinga byabura umuntu nasinga garikasinga no waneiba bachumbuza mfamu yawe rinkai atinogireberye kwatana nanaka atikashiti yejo takwenda kuza yakiyo handika kuri umugongo nge bimwe omwanyi mukagureka gwabe bibira omwani ko kura no gutema gwongera gukura nibwo kwiza kwihama ebye bite bikuru mu bihemu okabiha mu byona nigashoka bitemu okabirebera bikongera bikakura bikakomwa so ine bitu byo mwani 50 years takakitemaga kikakura cyakura cyahikakuri ati nchine ho butaje nkabusha tungahigura kuri nikitahweje malankina z'umwani agenda aronda kintu bageta kiyero kunyura aronde nkonjo arwana nako akanyurura kahika hansi injumi 5 ziragara ataha Project ejetongoro zibwa kanisa yari ya kitanga mutara abahingi bo mwana betombwitire government abwembazi yo kufuhirira omwana yebikipurugumane tawo muyanga kandi uwo barikwenda omwana umurungi urukurure by'obuhingi n'oburiso mu district egi abahamiza ha project egi ati itunga lya kitanga kumuteka utishemerwa abantu aba n'abahingi bo mwani batwire baguhinga no batine bibindi byo kuba supportinga batwire bahinga omwani bya kitanga nemanywa nkabahingi bakuru cooperatives zikukiro wingizi katandikira kunuyi mwene mwana mutusindikaho ntumanya ngo twija gukora ikintu cy'amana kurondera obutare ebiturahinge nana okureba ngo ebituhingire yahika omutare so twine ka component kache ko kugarura busya engudo turuku rehabilitatinga entindo bazire ngo nibiba abantu nibibe mpunu biba kimanye mbuzi kunu ko kiri mwene tuza kurete kibakweta patrol kwetorora na polisi n'abatakora nabo ntuje kubahindura ntureta bo gukora ebitongozi bwo kwatira abahingi bo mwana biromukahuba obusimeno emibazi yo gufuhirira obutundubare bwo gwanikaho n'ebindi bingi makuraga gashakwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi twazo makuraga iby'emizano timu yishaze ryabuwe kura okurgumu bukama bwa Buganda esinjire yishaze rya Chaka okurgumu bukama bwa Toro na Gora ibiraha ryemwe omuzano gwo mukago omuzano gwo gweswe Battle of the Champions hagati yabuwe kura basinjire mpaka z'amashaza ga Buganda hamwe na Chaka yasinjire zo bukama bwa Toro gutakatanjire habanze okutambura kw'abahagizi ba Arsenal okwetororo mtauni ya Chegegwa barukujaguza kusinga ekikopo cha Premier League. Nabwanyu muzano gutanchire aho ababuwe kora basindire Chaka na Gori birahari yemwe kushakana bakuregeza semyaro uno kakano awugize namaze nzikunezeja ino muto nekutona enene kuyama kubera enkubirizo ka musente eza Uganda kusande wali mushindi kapu atenga lero chikoro Fred Lopez Omwatu twaluwekula musuubiza nti ave ku bino bibagamba nti ekisaza eriba liwangudde teriva mu kirinda musuubiza nti tugenda kukola nnyo okulaba nga tujjawo likomye fe tetugenda kubeera ngaaga amasaza agatava mu kirinda agaliwangudde twazaana omupiira okuyitibwa okubanza okwokwegyezamu nokuleba abasigazi biitu okokubali turebe kitwayongeraho turi kwekebekanisiza amasaza agomwako ogu agitu agatoro umugani makuru abanyamizano batara bamwe na bamwe bakwasibwe biconja habwo kora kurunja hamukoro gwa Green Park Premier League Awards ogubire haha weekend aho muri Mbara.
Omuzano Marvin Onyango wa Beichin atorino nk'omuzano omurungi omurengo rw'empaka za open category. Aran Kabagambo wa Ruharo Concrete yatwara eky'omuzano orengire emyaka 35 kandi empangare Arinda Tumushabe owa timu ya Mugumya Engineering Services no wasindire eky'omuzano omukazi w'omwaka. Ebichonche ebyo birikutebeekanisibwa buri mwaka bigenderire kusiima abazaani abakozire kurungi bwanyuma y'empaka za Green Park Premier League ezasindirwa aba Beichin Real Estates hamwe na Ruharo Concrete kandi eza Super Cup zikasingwa ba Kiyanja Luxury hamwe na Tough Today kandi ababona bakwasibwa ebichoncho byabo mu butongore. Nashemerwa munonga kushanga nahangura na Ballon d'Or a Green Park ni sima management ya Green Park sima abahagizi bitu sima my teammates. Kare amakuru agacencuire agutakurundanira izoberi agonuko twabasa kusyaho wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusanyo n'ingwende zo kurara kurunje. Eshaha zabisha tuzechiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Ekiri kurataho